kamu hilli nyugome warakati ya ini idi liku waraken kama akoda be Musa go bakati ya kamu nagati sine Fir'auna kurusindem pai watenga boyem pai awa gollenga boyem pai jarabiyenga boyem pai ken su ko hamande kamu wadi sine ngondi Allah di barkandi parce que Allah ti Ibrahima da Allah barkengo aga kama Ibrahima kure Allah hinenga aga kama Ibrahima kure Allah bega ni tiga tunkanga abega ni tiga atunga kallamuntenga kamu naga de sinen nogondi inya kamu tumme wujunu ado kamu karagisere ado tanyere do sere dantanu wa kesuka yugo qasunnu yaran qasunnu tadi lemunu binu gama baliga kunta kedi ango sikanta di nokosu anga ni lemuna no ngaba kunta kedi yaran qasunnu yugo qasunnu kuntare manga ndi suka hay yo nyana wujine wujunu ado kamu hille wujunu kamu nagati sine baare no de Allah gati hira himbe barkande kama barkane de bismillah qalu ti haben dangane ya abana ya ohaba استغفر أنا أوجب قبر جسمني ودعني أنا تؤكو ونيا خاطئين ونيا جنوب يوم ورافتا مقصر وما سوى كتا قال هابن تي دعني واجبي يوم كمان قبر جسمن دونو أغا دعني جي كمان أتيجي تيجي أياني قفرانا أياني هنانا أتي وانيانا على الله دون كنيا ngam maniya waqatun tabana Allah maga koton ta bana Allah maka kota began pasu ada ken kota dugu awati began pasu ada ken pakati dugu ada Allah nyaagi dangani asalli nan jonkoi agatla adi kitengutu ati duwa wondi Allah inge me garam mo be nya kenya hinge me dahina ngara sabari lo ago be nya kenya hinda annanya bille mummaga igara himbe nyinga adi gara himbe nya akhi Yusuf ya amma gira go Allah nyaga na ma Allah go tina da nya hanyi memaga nya haw alle mun sumaga bismillah فلما عتبر أمبين دخلوا يري إيجارو على يوسف مصر كتيجارو يوسف كما آوى أبويه أو يوسف دا إسرائيل باللي كهو إليه كتدويا وقال أما أدا هوا والمعرانيا ما يمفاتي أما أخي بيجا وري أما باتندي دعامو هلياني يسوكون نتمو بسم الله وقال أيوة كبرنا أتي دعني أن كنا لهم مصر دبني الله كندا كانوا آمنين دونتمو كناغي ورفع أبويه إروه كن وندي يوسف عليه السلام يعقوب كتندو مصر يوسف راكو هانكبا كورندا mpaba worni kebirenga ngam ndangu baka ngora gemu e bugu iro wujunun nagati kurinigo misran ko nyime de bi non sero besu bugu kapay nan diga yaquba gemu aro kore yaquba awo itanga dokunga maga aro aywa ay yahuda kunken qarawa maga ayago jamando serenga ado sino ati yahuda kene misra hankaman nyime aywa ati ay alle me yusufa yani kay iga tinto meya yusufa holora lamuru injope na ihabakuni malikanta dagani sigi hina yusufa ampa ba holona aw anjopa ti salamu yaquba holora jopa
ati kisiyenga an kamma sunon digandana hakaya parce que mani sabura duwa unyani assalamu dan ko yaquba ni an paba yayi annabi yimmi nyani sigi aholon duwanda iyanka ila me kannen sumbu awa lemmindo awa habendo lemminga da hamame himbi minga unyana ila kimmenya mi go wunu yusufa atin baba atange ngu manya rengo digana ati yaho ati ange matu haro ga mai me walli la gara kota o me walla ati mu kentu yonka ya kanu himbe o anta me wure andi nan na magari bono andi nan na bono ke birenga wornu ngiran na de yani andi mi mendire me kumbe ga ne suro yan kambanga ba ne ga ne ya kahiringa lemi ga ne ya kahiringa anta me walli de ki bura kahira wonyo dambin kutuno aha kahira wonyo dambin kutuno an gana bugu sirasirin din mo annan na hetai kinyin annan kara islamiya Allah faruwa kinya konni Fatima himbi ga landa dunare amundunga kinanga la garangen do sornanda de awure ne an gana kara kahiriya o me walle me an ga makara islamiya on ta me walli de kinya sabuni an ganda yimure an dinan to kamma an gana bugun kanu magan dinan bosanga ado jaman bugu isuo awa komple banendi doroke ngi kannenga goro kulle nyira mingeni drapo ngi kitendi adi solle asuna khazinga da misra kampalen susura maga tike mo nambeya awa nya sapa ngabenga ya aquba de remu iga sege tintingan kama ari kismaru na gunnem pay aha kan singa na surama ti klorun gabenga ara gunnem pay na jaman pay na magangaitem pay gunnendi akabako mbalikanti yaquba kamun ka na haige anta to malikanun ka hanari re haga nyagali sabura ti anke nyagaliyenga ke wuce suka humande isunun tin nyangen sabura sinun do sin setanu jaman nyagami mere sinun wo gijimbene malikanu wasman lan kon nyana tabulun awa wo tabalun katunun butunun wo futene a mankangin gabo antina na gamu sigen ko tanyani i wotini kika gemu kasannen ko tanga ko sirenso anga wali tarikh gum wasana ta gemu kasannen ko tanga بسم الله ورفع أبويه يوسف ورغين دي سرم بليا على العرش تاغون دي إحان كمان تاغو هكي كما وخروا كبرنا سرانم بليدو آخنو يسوكنو يوسف دغاني سجدا نسجودي نيادا كومي أغا كوي مغبي اللي تمان مسينة كاني وقال كبير يوسف تين يا أتم أبت بابا هذا كيا هاي طاويل هم فسرينها رؤيا كيا من قبل وانغرا ورunku bi wala ke kane kya ya fasarina قد جعلها nge ربي kamanda awa urunku kenya tungu sabatin tenga وقد أحسن بي nge kamanda suronde nyatinga إذ birakebe أخرجني agari mugundi من السجن kasonga وجاء ado ari بكم ti ankunga min albadwi na mbugu badiyanga من بعد أن on balle نزغ shaytan ga الشيطان bonondindi بيني nge yusuf na gandini وبين ari إخوتي akhirun na gandini إن ربي nge kamanga لطيف mo en tunkanyeni لما ko ho dangani agara ken kanu akoto إنه mo awalla garna mo ndini ko balle ke hi qoto de nga hegra mo illari na timmani na surondi nge kamanga huwa atigi al alim ayani tuananga الحكيم ayani gemundi ndananga amati ari bugu gerendi nani kinyani masiban pananga kesuni suronta ko ni kinga nakoni bane akhinu ko simine hoyugi wo sagamuno khari kim palle gerem no toran jope no nyi wa khairin ga jope no nyi allati ora wahay nya kataina to aw gereke yadi amma kasum bake kinya sabunye na kinya hankanga
ahabu badiyanga na lidi be khorendi kengan khairi ni goy ala khair nun jate ati shaytan ni garin din mare mun na bonondi bonondi mo dambini kata shaytan yayi har gina sugo al asugo gili allah a jukumpe nanti allah da huburenya khair no bonen sugri allah me hosre an wutini allah da kenya hobure an wutini anyi medanya ma wutini shaytan ranya allah wo qarangu ni kimmo yadi qur'ana di allah ko muslimu qarangu ni kimmo yadi isse hundi a serenna mawati an na huburenya ti allah an kitai e an ganta sirken ko an garanya himbe kinyantini ya hamma bas allah kitinya ngange ni menti ti allah an kitai on kempiri jukuya on shaytan yande wal manti ngi mi ande bismillah rabbi adiyan kama qad ataytani yusuf alayhi salam anya ke mo goli hin su bono nan ni kempanga na la su surondi qarin nan ni kempanga kebidan hoga nda kempe anyi minade parce que keta hige ke mo be ho honta ke halle keta ho honda yusuf kuma na keta asutime kebirenga kallenya lini de awum biye camera tampile sine honsu asuqabu o kinya sawuni akire nan sagi kata allah kebirenga na hoyugo nyaga allah ma aganta sorno himbe halle ngani kallenga anani ana kinyi dangani da durani kinyi aga manyi mandi an wunye minadi bismillah rabbi yusuf ati kebiren atin kama qad ataytani ange nyaninge yusuf ko gilli tunganyuga unga anyaninge tuindi gilli wurun ko facaringa ya kamun tagandana allah adu munyen tagandana allah anta anke allah taala anyaninge hinum besananga ngadunadi aringa walla kharani tawaffani na muni mundu namma ngindi allah nyaga na annati ga hina aha na hankan koyi na lani yan koyi namma yan kai dan konto yan koyi kibida angam paju mundu namma kini duwa kana sunnanga komi isu garanya mo be mannim pajunga tawaffani angane fatin ko tabi annin fatin di musliman islamiya wa alhiqni anni lahaqni salihin allah ko musruma gindani allah ko musrun ta galle ma on ndaw sorno dunaro lagara yusuf wadu awnyana alhiqni bis salihin alhiqni bis salihin nkar islamiya anni lahaqni allah ko musruma to ko allah ko musrun ta galle ma on dunadi nahangi lagara ka nahangi indai nokube dunadi nahangai la gara khani khawrungo nokube nahangai ki halle koybane meba yusuf alayhi salam afati yusuf fati halle wa asru ma nya komi aga mundi magay na nya mokobe amali kanunda hankan kita yusuf ya awa yusuf siru banu israil isage qari aywa amali kanun ko magundi yusuf dinan yugonun toge maga ma musa ga warni na fir'auna tunundi na fir'auna no kun hinni man qadi na hinkini bani israila
duna hingu ke moadi hanka anta toko kitibane kama hanka makase kengeni komo kurumba daiman kendi duna diga mo ke sagora koma gon petit dambe aga fati ko mun tabana Allah magade a hurello no mina misrango nda meso gadi a karantem pure anya gajan kore illa gari gemme kebrenga ona rondi do ke bangeya saidi bange ko sabura abar kenna no sukita ira gire ni wodda bari gire kulle ni wodda bari na hurello kendi na ra kambere karo nyina man nyene kenga kebrenga idiga burudo awatati awa debe hangenta yembangenga a nonya angunye suro annaga mundi ti su barkenga a hon su suro no qubane en kahana kem masro ira wutura doru kahana sine wuce halle non kahana suro no qubane ke kahana ken kahana bono ay wati kebrenga wana herenya ira annaga mun hure ke go gide be no gondi ira asiti ti suru munga kebrenga nandiga tonto hangen bagum pilli ay mewo walli hangen naganendi kenga nya hangen bagum pilli asura khairin kita asu so hon suro asu yitullem atoko kemu wadi kamu ngada sine bira kebe Allah gara Musa ya mari tan diga adi sirna bu misra donc ada Musa ya mari Yusufu awa hurebe ga woyere aran diga di batte parce que ara duwawnya wa alhiqni bis salihin ken duwaw kamun ngada sine hal Allah herna jabi diga tay anan diga buru isrun tate ahaban da kismanu aywa Allah kunda ko Musa da nga Yusufu na minna ucendalla suru mungo no ko be serenta no himbe ga wato kebirenga ira amundu na mundi manokutu ya garan kase wono kenya na aba kingara mu kenti ke wano kontu ngati yaquba wa annaka mundi ikeni yaquba re munyu waya Allah wunkiniya make wucesu ngai Musa nga ko ina nga sharti ngorno an arjana sanka on musuninda atin dunga tay ata hillandi in qaso an Allah nyaga ninda nganda qaso munyana honnan kayinga nganda qaso munyana honnan kayinga Musa tin dunga tay serunda ya garan qase ke wari anda kinya koy tankarage sine haqesu aw sage na koy tanjige sine haqe ya garan qase ke ara wujine do kamutu misine kita Musa diga tay ara diga mun senne ni na buruno awo no nye sisa amma giranu kuda ko woni Banyamin kun ko ni burra bane tuinten takrekere ya maga misran jamane ndi igo kebe ko ni ti buruntengo al qarafa nuqunga ken qarafa al kubra kenni nda simma banay dan kana untano e Yusufu duwawun jabi makamun ad sina halle wa alhiqni bis salihin nandiram purel londi Allah ko musrun tate en ko nahanya na yada narondi dibe sirenga nahanya ne narondi dingira sirenga dingira be ko musrun gabe ngani nahanga hurenda hara ganda tempe seru benu qaburun kabe gono ajuran naran ngaba handa tempe kenye ba an gabari inda diga yisirun jura na duwawunya arna hinen kendiya ina hotananya di siresu go ida arna hinen kendai haranda kambe kembane nan ga hotana wono bismillah
ذلك ato haga yusuf akbare be ko ya rasulullah من أنباء kene الغيب himu on ten khabare nyayde anke mayno de نوحيه o wa farina wonu katange malaminiya ya rasulullah anke mayi yusuf akhinunni birakebe igari hinun ka huma meya nanti ona herenya na bugu o hawa yare ngure kinga ndanya aga hawa yare ngana to aga bana na kanu anke may kemme ngar layde wa hum biram be yamkuruna igo heren kutuno anda to kammo wahay nyana kanda bismillah وما ngamma kan kon poga bummanya بمؤمن awati to ngundanu de ولو حرصت haranga nda hammi kenga ya rasulullah har kem pamminga wankendi makan ken sun to ngondi allah tilla allah mabbe su taga ko mondi kumi be sun tayna islami allah fara ambu temura balakin himo on de yangara kida bismillah وما تسألهم kini mu'jiza qore allah fara da nake qisariti mu'jiza qore وما تسألهم يا رسول الله أنك أنت كمان إنياغا قرآنك كنيا دينغا ومسوقيد إن هو قرآن منيا ما كان دواجن دنيا للعالمين تكهون سو كهمان تندا تكهون سو أمات إسلام باني أمات مؤمنا أمات سريم باني أمات جنن باني أمات ملكان باني هاري مني أقول كمندي أواجني القرآن يا قرآن هين كوني بس ذكرين يعني بس كمان تندا أو بس سيماندني أو بس والله كله أن نرجعتاي نان دونام بينيا أو هم بيكون نتان كريم وكندي دونادي هرانغ ما سالي أن عدنا نهجتنا أنا ناس لما نكهوكينا كبي أنا دونا سرو أنا الله خرسرو أنا قرآن ورقة هرانغ نساليني أن دونا كوني الله هي كنت جنا أبدا لا غير خليكم الله ما أنا اللي أنا يهم إن القرآن أنون نغنم كتب أبدا أما هو تقول ورا من تنامو أو يعلم بكرة من تناي وأنا من تناموكو الله دالين ومغا أفارسنين دا كياندوي وما فرطنا في الكتاب من شيء وما هراته هو دي الله تكونوا وما هو تقول خون سوادي هم بيجان تامع أننا كم مندو هم بيجا وانكم أنا أنيا كنا بقولي أسلام كوني الله ما هو تقول بسم الله وكأي أنغبونتان من آية دين آية باني أقول الله بارنا ونكويني أدو الله نينكويني في aga السماوات kamunundi ada aga والأرض munyenni يمرون ikunga dangini عليها asuka humantenga وهم ikunga moriduna anha itatten ko intenga harin tataka sinadi ha anga na kamun pay hakrante anya ngo saka hohoya anga na ngunyam pay hakrante anya ngo saka hohoya maga danga ikundunga sa simme anna latu annan tagas mangar alla lani tuti kempoya mangara banna on tuti kempoya nandanga ikununga na nya komi kinga ti harbane ya kimbe on tengeni alla da hen kamanin be honsu bismillah وما يؤمن ati أكثرهم taga hon poga be manya iga tongondini Billahi. allah ide إلا nanti وهم ayani warjagandana nga ayani tagandana nga naam yoke konni nga angutla kari ni mushrikun iwo hilla kapende barni alla wono ayani tagandana nga ayani warjagandana nga anga kiriti kinga mogoy mani sabuda anna kamani tanabatu keni warjagen kamanga keni lenkitayen kamanga keni yagun kamanga haju suga wono anna su qalle seguna waramaga man sabuda ki kota makka yu alkabara wangana bori nun yimaga labbaik la sharika lak labbaik la sharika lak illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka kema diga nyaamte anga di labbaik la sharika lak anyime
ganatla nanti maganta kapallema be nda nyimi alla kapallema tanga maganta kapallema be anke nyana marana adi marahonsu maganta kapallema be kina diga men bonondi kimbuno kapallema tanda innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak خلاص الله فرنا تلمون دي كم ودي وكيانغا nda nyimi kapalle manda nema marande asuna nyakalle kapalle manda nga maganta kapalle ma kendi marhon sunan ke nyama la kapalle manda natu nanti Allah wono ayani tagandana nga ayani warjagandana nga nan lakarna hotana ka hay kinya ton hilla kape kempo nya hongarintewa anya hokkantewa anya hokkayewa sumbana bismillah afa aminu yalli kun dun tinga guyawa masiba kufarin temari kita gilli Allah taala yang katainga mi kun dun tinga qiyama sa'an namariya awjuya magandini yakun la yasuruna igantatu ken garanti ngukum makawa la kula ken ganti maka ina hilaka pe wara sirin dalla ngara ko tolli waqtitu Allah ti ajun tallinya sirenta ikara kotatu mamata qad qamat qiyamatuhu sirbi ganda karakina Allah garai kebrenga anganta kento kanu Allah daima ana hilaka pe wara anna kutay wara bismillah qul rasulullah ngennanti hadhihi ke sabili kanin ke killenga de ad'u kin khangai kinyani nge mawla min qrinni kata alla dinanga dalle kulli kamma kin nge mawla min killenga yemmin ga killengani kin garin ke batu wa subhanallah sinnahu alla dangani baka hilla kapanu billaka pemma atinge mawla min manya hilla kapana ide وما أرسلنا يا رسول الله وما قندي أنك مولا من كان ما غانتا أسوي غورو ملك مري هنا دي يو فارنا غنيانا كتا يسويا بالوحي ملك مري هنا ننتي كتونغن دي تاي وكوال لي كتاي وكون الله هاروني كم من يدي ملك من هارينا ملك مري كا جمان دي ننتي تونغني أنيانا سريني وحي نيانا كتاي بسم الله من أهل القرى gilli ay wadi qore dungonunga ana kun qai hare manya an min manya hina badiya dungiya min ahli alqura asunyana di qore dungiye bismillah afalam yasiru yalli makan gommatrewa munyendi imbayndi mogombe yemul lagarun wanyakenga ikun kane aya khamo ira harun kuta hud salih lut shuaib iga bari qallangi halaki ade bismillah wala daru la garaka kingan arjannai kinyani ka pasangundenga kena yemunya dangani iga kanu allai kin aganta hakhirin makanko agantu ngondi bismillah hatta idha istayasa ar-rusulu ati aw kemo wadi o ma hare kankane yugunyani o ma hare kankane wa haynyona katiya aywa nga o wanda harun ki koroti nga nanya de mandenga awa kebrenga harun ngo gigiran kutini wa dhannu qiwa dangana kunga nanti kunga idi garan kudu sade dangana umma ira oknya okempanga nga harsa alla gati wode mana o korotay de e to kem gonde ja'ahum nasruna o de mande ngo kusagari wana kusagari yemmun gisini o gara kun gisi yanganu wala yuraddu ko honda o ku yangan kata koten sagandini baka yemmun al mujrimun ko nya hillaka pan wade laqad alungu koda alungu alla dayna ko kisindi farendo himminu ka hayke kibra himminu ka to halle aga nayi go mo wadi ho horanta alla khalle kenya mana ho horanta sagandini
bismillah لقد كان عبرة ati tagasinya في قصصهم harun qisanundi لأولي hakkare الألباب sire dunkonunda de kinya sabuna allah di gaben ko da qur'ana di tampille do halle to nga seti kenga kunga nya mo be wa hinna ke mo gade de himbe ga to do faran palle ya anna kisi ko tanga halaki ko tanga angana buguda halle ga halaki ko tanga ko hontano himbe ga ran kisindi di ari di kenya sabur hakkare sire dunkonu on tagasi qisanu kudi yusuf qallega hay kon sura kita kote yendo newiye koni yendo kanuye ama bugudo allah bate akumen jarabi ni kwade konnagu kanuye kitaye kori komagu horagu palentaguye gerentaguye kasontaguye nasuwari a kesudi ama kele ko ama bugudo allah bate بسم الله ما كان عزيك قرآن منيا حديثا أيوة ديغاندوروي يفترى إيوا كتنو يونكول عندي كمبدي ولكن قصة قرآنك تصديق قلت الذي ونديني بين كتاب يديه بين وراكاني وتفصيل كل أدو شيء خونسو ولنغلندين قرآنك سيدن ولا إني هو يا عندنا بندي أدا الله غرام بندي أسو ولنغلندين قرآنك وهدى أدو قرآن كن كندن دنيا ورحمة أدو هني يعني لقوم سرو دعاني يؤمنون كونغو تمندني كونياني دي سري بيجت الله نباني لما لمن نهارنا قرآن نام بونسيا أنغام بونسو والله عندنا بين الله غرامبي أوان الله كل سرن سكما هني سوادي بسم الله سورة الرعد سورة الرعد أنا مكان سورة مكان سورة نقول لنا كبيا أنا أقول لنا كي الله نباني يا وهلمنا فارنا قرآن الله كتابني أنا كرامو وندني الجنة ونو يمبينونو كأن مكان سورة نقول لنا dalilin gini ken kama ko ta nabi go kuma magai ga yi walla Allah batendi tungunta di stanta wure anta sembene kata harbane makan suran ngulin ke bismillah aduna bismillahir rahim ألف لام ميم را الله أعلم بمراده بذلك تلك وآيانو وأن القرآن كتاب آيانونا أدو قواني هونا إغرقين ينقندي كتانك مولمينيا أغاقران كمانا الحق أدي تغنيني دي همبيغا غري أنك ما كتان القرآن كتغنيني دي الله كتابيني أما كتاني ينقلان دي ولكن أكثر الناس ما كسرهم فقابونا أمة تغني دي القرآن غري الله يدي الله تعالى محمد قاتونا كبير باني ناغو كي الله نكوي أتوين خمو أتوين تيم معن كتوني أدي قول لي أكين يعني كمان رفع السماوات أولين دي كم فتونا بغير عمد ناني قوند ما هي ترونها أدوا والدي يعني أن يعقان دي قونا انتنا قوند من تاوري ناتان تاي ترندين تاي مسين تاي أسجن تيمو الله لا نينا بسم الله ثم أتي كم فلي استوى أحنقل لا يرى على العرش كما قوم أقول نقول سمقبي وسخر الشمس كبير الله نكين قاجا والقمر نقص قاجا كل سبحان باننا إهاي إيغا ورنو إيغا وررانا كتابريا مسمى كم كنتم ولا مغا قصو دونادي أو إي بلاسين كتنو تامبلي لبدو سيغي نغوندي كيه سينندي أو إي بلاسين يانا تباني أي تورو يانا تباني كني إدنا خلين أجل المسمى سينندي أنت دعيني كدي
anta kontono kedi kason galle kason di anta kontono kedi anta dangeni kedi yo to ke mo wayi nan to ke mo wayi masate qore nga kinye ken kangay la gara ko tanga kinye bane kembe ngani me kiyendo kason golle nyeme ikino ina adama de munya qirima dunari duna ganda kare ke bi nga duna yo ken su gano karne bismillah yudabbiru al-amra Allah ta'ala o ay watagahonum pinun kitini yufassilu aw al-ayati ayanum bangandini aw sinan kunga agana dankana ko jaga ko mangi malli magunga wa huwa alladhi ibidena ko na dabarini Allah dabar ndananga khara dabar ndi awa ala agollen sembini malika nu gonu mikael warjagun kabaran ko maka israfil butu mo gella kenga agollen sunina Allah duwa ganati na fute ko tabe azrail kengulin nyunkiri gayinga jibril kenni harenga Allah di ko musurunnaga ndati na himbe halaki ko tabe kendi tana duna hin qar hantengo kumal ka horuna gatiya في الحقيقة الله يعني المدبر أيان دبرنا أنا كوران ده هو يعني ما الله غني يا مرهبيا إذا ده هو تقولون ما الله غني يا مركبيا مكين دي موضوع أما كبي أنا كوكري نندي إياه وكينيانا بسم الله وهو الذي الله يعني كمان مد الأرض أروني مبامبا وجعل رواسي الله يعني كمان مد الأرض منين اللي أنا بامبا وجعل رواسي على جري سبات دون تجا ني ورا منين كني وأنهارا على ورا لقون ورا منين كني ومن كل الثمرات أيوة هو غني يتري منه نيا جعل زوجين على كه هلو تجا كندي منو كان تبع ناسو أهو دري أهو تغني أهو ليني أهو كماني أنا كون كله أغنين كله هونسو هلو ayugo ayakare iten su yugo ngari yakare ngari honsu hillo bismillah يغشي الليل allah taala aw wuron nyana qufarin dinya النهار kiyenga wuron qurayen worni nan to kiyen dibane wuron biten worni na kiyen qurayen tunundi إن الآيات kay higabe في ذلك kombondi لقوم seru dangani يتفكرون min mutaqasindi المتخذ المتفكر تغسي نسمه ورون نار كيندا منا كيندا نار ورون منا كيكي ديغانا خمو ورو كيرين خمو بيتي كنا كوري كي بكانو خمو هونسو هيلو كبرا هيلو نتاغانا كين باني دي كيم باني لاني ngara de lani nganta ho da killa araw
anggaran tal la kenya bismillah وقطع aju kutay gabe في الأرض munyen kadi ala kentaga متجاورات isuko mantengo me tagalle magono ina kempay adu kenni kaba koyde angana gidan ngora debe an wuce terne sangulli an wo hamana an warni kocendi an wo hamana an warni fugandi an wo hamana an warni gidin singanga an gane hamana an warni kocen singanga an nari sangullin singanga an nari holongenga an na kini hangenga isuwo bege ne me digana an gana giri tangura nokobe an na ku durunya walli wa an gana kummen ka sogo ngo geren sogono an na buga kama an gana kengunye an na bugu ke an na kengunye an na bugu ke an na kengunye so bege ne me digana ko na ku warano kunya kammo ko na ku taga hakrante sikantari awwalle himbe kama wadi Allah yana taga on ka huna ke dabari an ta gemadi kibla sikantari abana na dabari abe bani gara ke dabari lani yengada an garanta Allah ta ke dabari an ayni ken koce ari tenyeni ari sokenyeni ari hongar tenyeni an ke sankulle be ya sankulle ndi tenyeni ari sokenyeni ari hongar tenyeni an ke gidundi tenyeni ari sokenyeni ari hongar tenyeni an na holo nogondi ari tenyeni ari sokenyeni ari hongar tenyeni an worno ho hodi nyen kutuye be di difference mo ido mena ga yitendi ido sokendi ido hongar tendi anna mo serungo an ko yite mo ndi akko cendi ke walli sankulli nokunu nye ke walli holo nokunu nyadi an wara giren kama on hikitana subhanallah bismillah wa jannatun aw gillil alaniya kharinna gonum paymani من honuni عناب ina bunga ereze وزرع honuni sohonunga ونخيل honuni tamarunga سنوان idambu gabu وغير awa سنوان honun dambu baniya honun dambu baniya تسقى akaba konni maniya ke imenu bana himenu ganta bana kaba konni maniya asuwa minni bima'in wahidin jibane munye bane kinni alalani ni angana diga nagondi mangoro num pay buyakinum pay lemburbanum pay namasonum pay asuwo gallibane nogondi asuwo munye bane kama jibane yawo kala sumini ni ire munta bana idarunta bana idaka munta bana kinga ko Allah ya bare ni ayan lani yana kem palle ko ni munye bane ko le fundi ho nyana fundi ho ndambi bane ni ji bane ngo himbe min ni kinya lemba non daga bane ni mi hake azro so honum bay antendi soge ngadi suma ngadi ñini ko ngadi mangañe ngadi tiga ngadi xello ngadi te bane ji bane mexe bane to koni baka medi Allah lani ye ngada an garanta an take suwala ngala baka medi anga sub ñati kuma bane ya ok sa akrante nganda ho hay an Allah bane na on tunadi an Allah ni on tunadi Qur'an wa kharamun ni kem goni anan hakita ti an yaringa adan sondominga adan taronga bismillah ونفضل بعدها o kona iyugonum pasangundi على بعض yugonu ya في الأكل awai annaka amuni yigayndi kero yigene mo osri ke o gabranta yigene ke qaqati nyani ke tuguti nyani ke marati nyani ke lingi nyani ke sun Allah lani ni ada banina o bismillah إن Allah الآيات tu kai gabe won ku kompono ni seru dangani ya aqiluna na kungo hakranto Allah ganda seyesu ati simanu ati hakaranto bismillah وإن تعجب ya rasulullah an ganda kaihi naldi kahirun ngokutandi ni harsa فعجب قولهم himbeni go wunindin nakarni kun sehen nan kaba konta ken kai koy yani أيضا seren nyaako kesuya kesuo kalla aso ngarnan jondi ango hunje kante londini awo sen nan jondi
an gana kabako ti kahirin manya islamiya Allah awa magan kutondo aban na kuma kurayen kama iga o sehebe konni da wundi din nakari ken kan kabako nta ken ade iwo tini mani bismillah إذا كنا وتن يلي كندنيا سجرنا يلي أكو لفي خلق أو تغندوا كن تغندي كرمباي كن دعامي كن نكبا كنت هونسي سرهم بكرهم وبنو ما أنك هاموني أنو نور سمين نندي الله غندين كاري الله كنتوني وندين كاري لا يفهم يا هو حقران دين تقوانا سكا كندي بسم الله أولئك الذين أتقى كن يمني إيا كافرون تيك مانغا أتيكم مغان كتوبرو سريقا دكرا كيك كمانا إلا أغرى كوتان سكا غاندي أتي جهنم قلوم بانتغو وكمانون قنونا ومغان كتوبرو واني يمبي كمانونا يكون يموتو مانون يفيها يمبندي إتي محمد مكانكو أنغتي ينغان قتين ورني أوغا مدوني الليسا har santar ni maniya o ko amadu ya ataki da Allah fare ti wan ken kinyu yemundunu ti yangan katayenga hinne ngane ima akinya de serem khortin hinne ni anti ke khairi worne har samadi serem ma khorti bonenga de bismillah wa qad khalat al mathulat aywati insimme iwatu nandi ikummenu ñangan kata yulli nandangi de min qablihim yawi kane hare kutano ñangan kate ikungatu iwo dangini do ita wara kasunga makanko kendi inta takasini bismillah wa inna rabbaka ya rasulullah an kamanga ayani kafari entunkanga surundangani kappa itunyangundenga kempalle alla gati ya hananga kebire munyen kare adallah ngas komundi bono yendi sagonya ngendi kutaye alla ni ya hanani ke sawra ma khorti ko tabe alla ganda kiti himbe sagaya ke mo sagane bismillah wa inna ya rasulullah an kamanga ayani yanga ngate qoden tunganga ikutanan dangani wa yaqulu alladhina yammu watini kafaru kunga kafirahu lawla unzila manni gama aya yang kandi muhammad laminiya illa kamanga komi awakitundo igandi nyokundo nyogo mundo kummeno innama anta amwatini la allati anke mahulamini anni gungondana nyi aya li na alla ya ma وهاد قكان دانا قنو لكل قوم بيسو دangani سرسو بيسو لكل قوم هاد بيسو دي النبي نيمي اني قري كت الله تعالى الله غنا ايه بيكن النبي نيمي انا كينيا نيانا النبي نيمي ماري هنا هم بيغري ايان كتو ايون كولانغا لكل قوم هاد اي اوغو غاندو قالين غري هادي تي امما كين كودي Qur'ana woti no wadangani kandanda na wosere suka humantenga kandanda nan panandi mani annabi nyimmen kini besuya annabi nyimmu annabi nyimme kandanda nun kandanda na kai farun kananke o ganda ken kiri hadi ti umma ken koni ti Allah ya ne kandanda na ya subhanallah ya subhanallah nani awam magati Allah farin ko ti kandanda ne haran na magati Allah ni kandanda ne base akko ne har bani sornanda anta har bani na hananga manga qire tay anga qire tay ti Allah ni bani an qire tay qahana ti Muhammad lam yani afare nani an qire ndemo dikenga kengure yani ayani kandanda nanga ba Allah ti li kulli qawmin had ke oku qaleni koy ya kanna nana gantoyi kebe o kallini go Allah kad kanna nana ngo besu maka donc o kanna nana min Allah farenga wa innaka latahdi ila siratin mustaqim
Allah ta dangane mahalawin an kin ko kandan dini kata kiliya kan tilin tengani alhadi ila siratikal mustaqim ma tu serem Allah faran konni ma ango ahin su hasunara mobe e Allah faran ma kari kanan na kon kille ko me su ga wakirne yana kata Allah ina kirna yana kata Allah ko drapo wure ko jonjo wure ti ko tiya ti ko digame ti ko golle a kampanya anan di Allah ti wi ande Allah faranti an ana ho ko anda gunkenye لكل قوم هاد وإنك لا تهدي من أحببته كن آيانو كونين الله فارس صلى الله عليه وسلم همي بيغا وحريص عليكم الله رام مغانقوتو أهم من تنيني أوام النبي سنة إسلامية